The member of Khasi Hills Autonomous District Council, Charles Marngar, today said that he, along with his people of his Mauhati constituency, will fight to ensure adequate power supply for his constituency. Marngar said all the activities in and around Mauhati constituency have been thrown out due to frequent disruption of power. He said the health centers are being badly affected as they are unable to send their reports and the students are unable to attend the online classes due to disruption of power. Marngar also said the MEECL is also facing shortage of staff to man MEECL stations and substations. He said that it is humanly impossible for one worker to look after 28 areas. Marngar also informed that he met the MEECL Distribution Director M. Chetri, who assured him to look into the matter. Konferensi. Idun sibun kijing ako konferensi, but ngalai kenika memorandum. Kenika memorandum kedai agawai but kijing bombyang ke boarding agak konferensi berapoi. But kidan kibenta kibah ako konferensi kibom dan boarding. Kaya kenik siti kibang thok seubelai. Amar hakini kikindak singi ngawan seki area usiang. But kini ke area usiang dijungi. Kalau ikendo ikinong song snow, but keli kijing gitu. But kawai ni kijing kalau kila itu bilang bah mentala pun benai, dan lain. But kalau kawan tu lain sama mentah, hak situ yang. Ke kini kijing kalau kerang nomor bah kantam mentah, ketika por kabah kena school berapa, kihap banlek online classes kijungi. Kini kijing berkendo, nak kijing wan tu kini kelam. Kawai kijing kawai kendo belum mana naman gidan ki PSC gidan ki subcenters kani ro kani kawai kijing ladam dan imbiang ke boarding kumno entrikam kumno khai ki report bat kumta terte kawai ka kabang kwa mungkin kenmau ngatrai tidak kenmau hamen sem senam hak arhu pratrik jong ubanai me jong senam araja atho alawan bani kendo dang de web director jong distribution barang kijing kendo batu ngala submit ya ke memorandum ke jonga hage bede bagus kejing duna palat kinong tray jong kani department kejing duna jong kinong tray ke bu ikijing ngan pen mau yang mentangsi bagi area siang ke jongi don way lineman bala ya akhlak ngadu senam arja sipo hadu mendakan ke department kampale ye don tang way casual level we happen ko bar light who south li kisno mudun mapi kumno laban penbiang ya ke kam ko jogo haba life usau kligis nong uhaban ko ba kani kede gejing dengan kwa bani thu detail ye pikin ya ni nidan ko wei ka substation ha salai haga jing si sha ka kum ka guideline si kolong ba ka substation kidi mandat arno kista rekum bolong menta dan tang wei casual level kumno ko bare ki arfa kligis nong Bat nang dapat deka sonidan area, kemudian apa sahut ligis nang, hanging idon tangway belanya, nang tak leper bat siang area, hadu live sahut ligis nang kebulongi kimene, bat kebasusi ke Maurong Road area, don staff hadu utah. Ini kejeng kau kau, kabut kinong song senong, ki kendo lembah kenika, kejeng bombiang jong, dan komtrekam. Jom kali ka MEECL ko jom. Ikaw pada ko point ko bang kwa man penpau ni kalau ha ka bay day bat ka jing shot ya kan electricity ka connection bun ma kilong yeng ki shot la system kim don like kumno kin siwi ka bel ki joki tela kim siwi ka bel ki joki ke MEECL kan ban pat na ikalak ki joki itu connection ke juga. Jangan lak kerana ke pasayang ni, bamangal ngandon bat paiba. Ngandon bat paiba ada bangi yelom ye kinong yelam senang yelam kau ni happen lom. Ijakah he bom dia like deki bun tho banai, lane deki senam nginam syak iki ban ot ye kalai. Ngaru ngandon bani support lam, lada kani ke department kamle ini. Mana kalian jong director mendansi ulang bau sim kiai kini kam unsa pensong say CMD but unsa ya keren no unsa khot no engineer di jong man baik no ini kam hage bade bagi jingtung ya kista
bat kham tam ya gajing bom biang ke bordi bat so komen ru hang ne ba lai thu ngam tip kalong ne am kata ba dang kini men sisi ong ba lai dan gajing isang ba CMD ban pendek ban thong na ya ki casual hagi jaka ki bom dan kinotri dikata ga dei ka point ke ba lawan mani kendo ba si bat segawai kabai dia bagi transformer ki belandu Ibun ba gisnong hakon si ki bom dan transformer. Habalai sa office idan pending bill ibatang kanyat ki ong ba. Em namar ba kadon ke pending bill jo hingim a transformer. Ba kali mantano director ong ba kadon ke shortage jo ki transformer ro. Idan gisnong ki bada sistem arsnem ki yo transformer. Idan ko gisnong mamorong ro madang sing. Ngalayo man persngo ba nakaliang jo director ong ba ngin kya ni ro. Man biang na kulay ni transformer hagi jaka ki bom dan su transformer. Begini gilong kerja kejing itu dulu orang amat ter dan